kan hriat angin in rin nikalta October ni sari zinga Palestinian helpol Hamas 10 Gaza Strip patranga rocket sanga chuang zet Israel lam hoya an ka chua baka helpol enge mozat Israel a lutin Israel mi pui tam tak an ka phluma mi enge mozat kidnapin Gaza Strip a an hruai hobok ani a atuk October ni riat cholni tlaya he Hamas le Israel te inkara buaina chungchang soiho tur hian UN Security Council emergency session closed door meeting ko nga lani a chu closed door meeting tran nani ma UN Security Council press room a chanchin bumi te ma a Israeli ambassador to UN Gilad Erdan na thusoi tuna mi zo tongin kan ngai thang chibai ule kan ni man ral mek te hi Israel mi puite ta na ni rap thak le chiat nani ani meka Israel in tun ma ala to ngai lo be na na sa tak to kin chiat na le thi na na sa tak kan to kin kan tuara chu chuan soi fia zo rual lovin min tina in min barakhai Hamas in Israel min bei atrangan ni chung hian kan mi te zatel fe in nun na an chan to nimin in rin ni juda te ni ser le pathian ni jingma taka khan Hamas fir fiak nun rong tak ten rocket sang tel fe Israel an kap luta chu chu buaina in tran na chau alani tu ma thliar san nei lova chung rocket te chu Israel khopui tam tak chung an sur sung sung lain Hamas mi fir fiak te hi Israel a ron lutin rong taka juda te suat na an thok zom ve ngal bok lainat na le khongai na nei lo mi fir fiak te hian ko thlera poisoi lo Israel khwale tui te chu dim ho lovin an kap thlu pop popa thil che thei to phot chu an that vek ani ber mai an nun ron zia in rin thiam theinan thalak pakhat kan enti rang che u he thalak hian ula ti hian meiche ruang tam tak ko thlera alet phung maya lainat na le tim na nei mi lovin poisoi lo le nu nau an thata ran ang maya nun rong heng fir fiak te hi Israel khwale tuite chen na an luta in chunga pindan pakhata chung ko member zong zong te nu khomin chukchu le mai mom te kan rap hlum ang main chung ko member te ma a chuan an silai an thlira tin tar le upa te po enga ama an ngai lova nat ji sipai te kutta trang le holocaust satanga dam chuak kan pi le pu kan za le kan ngai hlut em te po rong taka an ina tanga nuk chuakin Hamas ho hian Gaza an hruai chuaka he kan pi holocaust survivor Hamas hovin an silai ken lui tira thla an lak pui te hui han en ve te u heng te hi mani mi hring pui te di riam na le tham lo na top khok nun ron na chuang liam mani nu tam tak le an fa te tin nu te laka tanga lak san no pang tam tak rong taka khom le shen be in an oma he video te hi han en te u he nu hi an fa te pahni Gaza pan tur traka Hamas hovin an khung don lain trap zoi na pomin na pota ma se adang zo si lo heng te hi indo na muala nu naw le poisoi lo te chunga leiluak le nun rong taka chet na sual war crime afin fia na document le video om thlap war crime mani a ma se heng te po hi abul tran na ang let chau an lani Israel thalai rual ten cholkar top chol lom na party han nei na tual zola Hamas fir fiak nun rong tak te hi lutin sangkha jakwa somli chawa na ji sipai te che dan ang chia khan lainat na tel ho lovin juda thalai rual khwaljin le intihlim te hi rong takin an thata tha mai du tok lovin an ruang thlengin an suwa samzuin an tibor bang bok an tha bang te manin Gaza an suai ho a he me chetlei rol a thian te laka tanga an lak san achunga thil lo thleng tur hrelo le suang tuangam lo thabara a trapri le a au thom hi han ngai thave te u kan thil ton mek rap thak tak hi hriat fia le hriat chian tumin video le thalak sang ka en kuala
heng te hi kadam chungin ka thlua ka le ka ril ruwa an cham reng to ang in do na muala nu naw le poisai lo te chunga nun ron na rap thlak tak civilian te rong taka tha na mi shen te chunga ten om taka chet na le nu te la ka tanga no sen lak shan na thlengin kan hmu in kan hreme ka ni a heng nun ron na rap thlak lu tu khi tongka maya soifia rual po anilo tuna hian poisai lo Israeli civilian Gaza shen be mek ten hengtin nge hun an mangan an manang ti le an chunga enge thleng me kang ti te ka suang tu ngam lova he video Hamas hovin Israel me chasi pai an man lai le an motora an nor lut lai video hi en ula thengil lovang cheu sang ni pakhat September ni som pakhata Al Qaeda firfiak ten US an be na rap thak tak 9/11 tia hriat zui angkhan Israel tan hei hi kan 9/11 ani a kan thengil ngai lovang tin Israel hian a fanu le a fapa te hruai ho tura thil ti ngai zong zong ativek bokang video le thalak ka entir tak cheu kha arab thlakin hmu a hreom hle a mani chunga thleng anga in chan phei chu tu ma ina kan du lo le kan thei lo tur thil ani ma se chu ti chunga in ma ka pho chuak hian chan ane voin hian khovel ram sang sang in Israel min thlopin min tor pui thu han soi ve bok ma se hun kal to te thlirin voina min tor pui tu le min thlop tu te hian nak tu ka chuan min thlop le to kher lawang ti po kan ria khovel ram sang sang tin United Nations le he Security Council ngai po hi Israel chungchanga a hriat reng na a thalovin thil a thenghil ma thin hle a min beitu nun rong takte hi Karlova UN Security Council hian a thlop le jok mai thin ma se tu na ero hi chuan chung chu ani to don lova kan ramin tharum tho na le in tha na rong tak kan to hi ol sam taka khovelin a thenghil mai kan phal lawang nun ron na manga mititlai thin tu na Israelin kan ma chon mek Hamas firfiak te che dan then khat tu na ka entir tak cheu kha hrengreng turin ka du chewa chu khovelin a thenghil tur ani lawang Hamas te hi sa kho be chana firfiak takakal sa kho dang le nam dang te suat rem vek po poi ti lo khopanun rong ni in ISIS le Al Qaeda tenen dang lam na engma an nei lo in biak na le indor na nei pui han du lova thil pakhat juda te nuai bo le an ram no re chia du an nei anin nga na thuthlung te hi han chiarin han en te u Muslim ten juda te han beya han tha ma lo chuan ro rel na ni alo thleng lawang hei hi anin nga na thuthlung ani hi tin hei mai hi ani lova Muslimin juda ahma chon ani chuan rong takin na that turani an ti tel bok chung anin nga na thu pui te ngun taka kan ngai tua chuan rong taka min tha kan no pang te le kan mi pui te kan nampum hi rong taka min suata min ti chimi vek an du ti na ani a kan zawaya min tha chimi vek ma chuan an cholin an ding ho lawang chutiang chu ani awangin tuna kan thil ton mek hi kan tan chuan 9/11 nang chia kha ani a tuna chuan tunma ang mai khan thil laom to lawang ti ka tia ma cheu sang ni panga Gaza atanga kanin hnu do atangin kumsom pasari chung zet Israelin kan kaldan kan thlak dang lama ma se chu chuan ra tha chua lo ani ti vo in hian aron lang chiang ta Hamasin Gaza ro rel na an la ka tangin vo in thlengin khovelin heng mi firfiak nun rong takte hi mi pa ngai ena en tumin kong sang sangin dom kan an tuma Gaza natna tuam dam tumin kong pa ngai zo tir tumin dollar thluk le ding on tam takin an tran pui ma se heng tran pui na sum te hi school emo dam do in emo saknan te a man nilovin firfia ka chet nana man ral vek ani a thang khat lian zet Hamasin Gaza ro rel na han chel hnu chuan vo in hian
Gaza pumpui mai hi Hamas te tan in do na man rua le rocket ka chua na hmuna achangta ani sum hi anei tu azirin kong sang sangata na man chua thei ani a Gaza alu rual cha in rocket tol ruk na tur le hnuai kong rocket ka chua na tur hmun le missile siam chua na hmun tur te tin firfia ka chet na tur man rua le munma leinan le siam nan te a man ngal thin ani a chuwangin sum le pa ya in vur na le in dom kan tum na te hian tual tha mang teril ru firfiak ati danglam theilo ka soinon le ang sum le pa ya in vur na le in dom kan tum na te hian tual tha mang teril ru firfiak ati danglam theilo chung sumpa ya indom kan tumna te chuan ISIS firfiak teril ru asiam thazo lova Al Qaeda firfiak te le Hamas firfiak teril ru po asuangi lin asiam thazo heklo chuwangin tuna chuan heng poisak nei lo mi firfiak rap thak tak tak teril ru suai dik thei in be seina ril ru te chu atham ralin abo ral zauta a hetiang poirap thak an khoinon le thei to lo na tura Hamas firfiak ho te tharum tho na man rua le an hun ma te ti chiata nuai bo vek hun alo thlengta he huna hian khovel ram sang sang ten Israel malak na an thlop turani ka thu sei hi lo vong reng ro u voina Israel hi bein kan om ani theya ma se hei hi Israel laka be na le Israel ram chunga indo na niringot lovin khovel zalen na le khotlang nun zalen beina ani zok chu indo na chuan ralmatonga Israel kan trang ani a ne na kan chang lo ani ngat chuan khovel pumin aman tam tak kan pe ka nga yang voina Security Council thutkhom nei tura hian Israel in thilphut nget tak pakhat kan neya indo na muala Hamas firfiak te chet na rong le rova tak Shilfia le suang tua phak lo khopa an che dan rap thak hi na takin UN Security Council hian adem turani a Israel in keima ni in him tur le kan mi puite him tura kan malak na te hi UN Security Council hian min soisel sak turani lo poisai lo nu nau te bituma rap thak tak taka that tu firfiak pol le mi puite ro rel naram Israel te hi United Nations emo Security Council emo in patlakhata min khaya min buk lo turin kan dua anni nen hian khai khin chi kan ni lo chutiang dik lo taka khai khin na le min suat rem vek tum tu firfiak pol te ne na patlakhata buk na chu Israel hian englai ma in apom ngai lovang voina kan thil ton mek ang hi a thlen non le to lo nan Israel chuan Hamas ho laka tang hian an thil ti man sang tak kan thing chuak nge yang in do pui pahni na juda te suat chiam man ni khan khovelin khang thil kha thlen non tir to lo turin thu an tia mani a he pol United Nations ngei po hi juda te va patranga din nani ma se ti hian nimina mai juda nu naw poisai lo zatel fe rong taka tha na kan hmu a thleng non to lo turin kan du le theu ome juda te hi mitor chel tak kan ni in kan hun kal to a har sat na le tor na lian le rap thak tak tak kan lo tuarin kan lo ma chon to thina chung har sat na le tor na zong chu kan hne zel thin angin voina kan tor na po hi kan hne le nge yang Israel in na sual let do na Israel hi ading chang bokang kalome heminu hian United Nations Security Council closed door meeting chu nei ni in Israel le Hamas in kar buaina chungchang an soi hova US palahin in lungrual taka Hamas ho dem na thu chua siam arot lain member zong ten an pompui kim vek thei tak lo awangin an ti hlo tling thei talova Israel le Hamas ming lambik nei lova tharum tho na shim an dem thu ero an soi hlom Israel palai Gilad Erdan le atim ten Israel mi pui thita te sun nana dokana bati chi in he closed door meeting hi azo ma in han chua san United Nations in a thlop lo emo po ni se
Israel chuan Hamas te beiturin thei to pachua chun zom zela he thil thlengin Middle East le khovel pum politics ahong dan te thlir chun zom chho zel kan tumanga tuna ta ni ro chuan heti chin hi ni le ri se next video en hmu le theu kan tum don nia chumi ma chu mang tha le ri vek phot ule